Twongeye kubirizaho bakunzi bacu ba Scott TV Show, turabasuje aho muherereye mwese, tuyifuriza ibihe byiza ndetse n'amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana, babashije guterana, turizera ko amateraniro yagenze neza, ndetse ko mwafashijwe n'ijambo ry'Imana. Rero tugarutse n'undi mu makuru yacu twabateguriye y'uyu mugoroba. Amakuru yacu n'undi araza kwibanda n'undi mu misozi miremire y'umurenge, aho n'undi imirwano yongeye kubura mu bice bitandukanye by'imisozi miremire y'umurenge muri Bijombo. Aha hose ni muri gupema ya Bijombo nk'ibisanzwe, ni mu ndondo ya Bijombo n'undi. Ni amakuru tugiye tubabwira uko byifashe, imirwano ikomeje n'ubundi kuba yatangiye muri iki gitondo kugeza aya masaha y'umugoroba. Umwanzi akaba akomeje gupanga cyangwa kugerageza kuba yakwigarurira biriya bice by'indondo ya Bijombo, ndetse tuza kunyarukira no mu bice bitandukanye muri teritwari Minembwe ndetse no mu nkengero zaho, tubabwira uko byifashe umutekano. Leta ya Kinshasa yongeye kugerageza kugaba ibitero hariya kuri Point Zero, ariko kandi biza gusubizwa inyuma, ndetse bakwitwa cyane basubira inyuma, babashuje inyuma. Murabizi ko ari intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Rero uko byifashe ni uku, leta ya Kinshasa, FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB n'abazarendo babyutse batera abaturage ba groupement ya Bijombo ibice bitandukanye. Amakuru twabashije kumenya muri bino bice, Adui yagerageje kuza gutera muri Bijombo, hariya ku Muramvya na za Kanogo. Imirwano rero yari ikomeye muri biriya bice, aho Adui yagerageje kuza ashaka kugaba ibitero, gusa ibice bitandukanye byinshi byamaze kwigarurirwa n'intare zasambwe n'amadubu ahereye muri biriya bice. Umuvugizi wa MDP Twirwaneho, Colonel Rugabo Fidel, yatangaje ko mu gitondo kuri uyu ku cyumweru itariki 23 z'ukwezi kwa munani 2026 muri gupema ya Bijombo, muri teritware ya Uvira, yabashije kuvuga ko habyukiye imirwano ikomeye cyane mu bice bya Muramvya, Kanogo, nyuma y'uko ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi n'abazarendo batangiye ibitero mu bice bituwe n'abaturage. Amakuru kandi avuga ko ibitero byibasiye abaturage muri ibyo bice, bituma havuka imirwano ikomeye. Kugeza ubu ngubu abaturage bo muri ako karere bakomeje kugira impungenge no ku mutekano wabo mu gihe imirwano ikomeje. Gusa biravugwa ko uduce twinshi twa Adui twamaze kwigarurirwa n'intare zasambwe n'amadubu, aho ibice bitandukanye byamaze kwigarurirwa n'intare zasambwe n'amadubu. Turabwiye ko ibice byamaze kwigarurirwa n'intare n'amadubu, amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye muri bice by'imisozi miremire y'umurenge ndetse n'abavugizi avuga ko kuri ku cyumweru ingabo za MDP Twirwaneho zamaze kwigarurira ibice bya Marimba na Rubarati, nyuma y'imirwano yabahuje n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri ibyo bice. Amakuru avuga ko kandi ko abaturage muri ibyo bice bavuga ko bakiriye iyi mpinduka, bishimye cyane kubona Marimba ifatwa, Rubarati igafatwa, ndetse n'indi mirwano ikaba yerekeje mu bice bya Masango. Bikaba bivuga ko isaha iyo yose Masango ishobora gufatwa n'intare za Sarambwe n'amadubu, nyuma y'uko intare za Sarambwe n'amadubu bafite speed ikomeye cyane berekeza muri biriya bice. Ni ukuvuga ngo bavuga ko inzira zabo zongeye gufunguka nyuma y'igihe zari zarahagaritswe n'umutekano muke cyane. Hari kandi amakuru avuga ko muri ako gace hari abarwanyi benshi ba FDLR, ndetse ko imirwano n'imitwe yitwaje intwaro yakomeje kugenda igira ingaruka ku mutekano w'abaturage muri biriya bice. Kugeza ubu ngubu haba Twirwaneho yigaruriye Marimba na Rubarati, cyangwa se leta ya Kinshasa yo ntibaragira icyo babitangaza kuko bamaze gukubitwa, ariko kandi Adui yamaze kuva muri biriya bice, barahunga. Ni ukuvuga ngo Marimba, Rubarati
aho hose hamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe n'Amadubu. Ubu ngubu rero Amadubu akaba ahagaze neza ku murongo w'urugamba, akaba ari gukubita aduyi. Muri biriya bice bya Marimba hari amakuru avuga ko hari abazarendo cyangwa abamayimayi bagerageje kwiyunga n'intare za Sarambwe n'Amadubu. Bamaze kugenda leta ya Kinshasa cyangwa FARDC bivuga ko babakurikiye, niko kumvikana amasasu bararwana, biviramo imirwano yo kuba intare za Sarambwe n'Amadubu binjira mu rugamba, barabakubita bigarurira Marimba. Rero ni ukuvuga ngo Marimba, ku bantu bazi Marimba cyangwa ku bantu batazi Marimba, Marimba iri hejuru mu buryo ariho yitegeye Bujumbura na Uvira. Ni agasozi kitegeye cyane. Ibumoso haha Marimba haciyemo Ruhuha, harimo na Zambushe, ku buryo abaturuka Rurambo bitaborohera, ku buryo nabo ubwabo bakosanye nyuma yo gufunga Umurundi n'undi uwitwa Irunga, nawe bahise bamufungira inzira. Ni ukuvuga Marimba iri hejuru ya Rubarati, wazamuka ugiye mu Kane, aho ngaho uba ugiye mu Kane ka Kera, ni agace k'imisozi karimo imisozi ibiri yari irimo aduyi nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo umusozi ureba Nyampindu n'undi ureba Ruhuha ni mu isoko, ni muri lokalite ya Rubarati. Ruhuha ikaba muri Kanono. Marimba iri hejuru ya Munanira. Abaja Uvira barahazi, bamanukira Masango, abandi bakamanukira muri Murongwe. Aha niho hari ibirindiro bikomeye byahuzaga utu duce na Uvira. Ni naho kandi abava ku ndondo z'Ibuvira n'abava mu Minembwe banyuraga berekeza i Gahororo. Marimba rero iri hejuru ya Rubarati, ikaba hagati yaho na Kanono. Rero abari Rubarati rero aba Rubarati bahanyura bagiye mu Kane ka Ruhuha. Umanutse gato Marimba ni agace k'ingenzi cyane. Kuba Marimba yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe ni ibintu bigaragaza ko ubu ngubu ibintu bihagaze neza, kandi aduyi agiye gukubitwa, kandi intare za Sarambwe zikaba zihagaze neza ku murongo w'urugamba. Rero ni uku byifashe. Ni imirwano yubuye uyu munsi, bikaba bivuga ko hatangiye kuba ubwoba bwinshi cyane, kuko ni agace kari kamaze iminsi, murabizi ko iriya ndondo ya Bijombo, iriya mihana yose yari imaze iminsi ituwe kandi iri mu mahoro. Rero iyi mirwano ikaba yatangiye kubura, bikavuga ko abaturage bashobora kuja mu kaga gakomeye cyane, bagatangira n'ubundi kumva bafite ubwoba, nyuma y'iminsi bari bamaze iminsi bari mu munezero, bishimye, bakora gahunda zabo zitandukanye z'imirwano, gahunda zo mu buzima busanzwe, guhinga, gucuruza. Izo zose byakorwa kandi n'abafite inka bakaziragira ari mu mahoro, nta mpungenge bafite. Rero byatumye abaturage bahariya muri Bijombo bagira wasiwasi cyane, ariko kandi tubabwire ko bahumure, ntibagire impungenge, kuko Amadubu n'intare za Sarambwe zihagaze neza, kandi nta mwanzi uzigera agira gute akandagara muri bice. Tubabwire ko aduyi yari amaze iminsi ategura ibitero simusiga muri bice bya Bijombo. Aduyi yari afite gahunda yo kuba yakwigarurira iriya mihana bari baravuyemo. Murabizi ko aduyi yigeze kwinjira muri Muramza neza neza, bahamara ibyumweru bigera nko muri 2 gutya, baza gukubitwa. Bafashe ibintu byabo bakishyira ku Muramza, babishyira hariya kw'Ibijige, ibindi za Kajembwe no mu bindi bice. Abaturage benshi bari bahunze iriya mihana yose, za Nyakirango, za Muramza, za Mugogo, Irango zose bari bahunze, bahungira mu bice bya Gahuna. Ariko kandi aduyi yari afite gahunda yo kuba yakongera kugaruka ngo yigarurire biriya bice. N'ubundi bari bamaze iminsi baravuyemo, barakwiswe cyane. Murabizi ko drone zari zaramamaze, barahunga, bahita bikuramo ubwabo bonyine. Rero iyi gahunda rero yongeye gusubuka mu gihe aduyi yari amaze iminsi mu bice bya Masango ashaka kuba yakwigarurira biriya bice. Rero ubu ngubu rero umutekano ukaba utangiye kuba muke cyane muri bice bya Bijombo, ariko amakuru twaje kumenya ni uko intare za Sarambwe n'Amadubu bameze neza, kandi bahagaze neza ku murongo w'urugamba. Rero ni uko bimeze muri bice by'indondo ya Bijombo
ubu ngubu amadubu ahagaze neza ku murongo w'urugamba. Marimba, Rubarati, za Muramvya, hose habaye imirwano, ndetse imirwano ikaba ikomeje kwerekeza muri Masango. Biravuga ko isaha yose Aduyi ashobora kuva muri Masango iyobowe na General Ilunga, ndetse bikaba bivuga ko aha hose za Marimba bafashe na za Ruhuha bitari kure n'umujyi wa Uvira, tibiri kure n'umujyi wa Uvira. Isaha yose naho Uvira ishobora kuba tombe, kuko umwanzi uri hariya ni muwoga, nta mbaraga afite kuba yakongera kuza kugaba ibitero muri bino bice biyobowe n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Rero nuko bimeze, ariko kandi abaturage hirya no hino bari bazutse neza mu bice bya teritwari ya Minembwe. Hari ejo ku gatandatu itariki 22 z'ukwezi kwa munani ahagana saa 7, bivuga ko ingabo zishize hamwe zishigiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'indege zikoresheje drone kamikaze ku bice bituwe cyane cyane bya Mukoko na Nyaruhinga n'undi ku murongo wa Minembwe. Amakuru atangwa n'uruhande rwa FC23 avuga ko ibitero bya hariya bikomeje kuza guhungabanya umutekano w'abaturage ba hariya muri Minembwe. Murabizi ko n'uyu munsi ibitero bya point zero byabaye n'ahari ejo habaye ibindi bitero bya leta Kinshasa bikoresha za drone zitandukanye bituruka hariya kwa Murima ndetse n'ibindi bice bya hariya za umanuka za Fizi. Aho hose Aduyi niwe uhari, niwe uhakontorora, kandi amadubu ahagaze neza ku murongo w'urugamba. Ni nabwo Aduyi ashaka kuzamuka kuri point zero, Amadu ahita amubona, bahita bamukubita, baramwirukana, ahunga ubutandukanye. Rero nuko byifashe, kandi Aduyi ni muga akomeje kwitwa cyane ku murongo wahariya kuri point zero. Tubwire abakunzi bacu badukurikira, point zero mu by'ukuri tuzi cyo leta Kinshasa yashize, iri mu kuharwanira, iri mu kuhashaka mu buryo buhanitse, mu buryo bashaka kuhafata. Sinzi ni icyo bahataye, kuko point zero iri mu gace kamwe kari kurwanirwa n'iyi coalition n'iri huriro rya leta Kinshasa ku bufatanye n'abazarendo FDLR n'ingabo z'u Burundi, bafite kugaba ibitero kuri point zero. Bari mu kugerageza umunsi ku munsi, bashaka kuba bagaba ibi bitero, kandi icyo tuzi ni uko batazarutsinda. Urugamba bashaka gushora kuri point zero ntibazashobora, kuko amadubu ari maso, haba point zero, haba muri bice bya Mukoko, za Nyaruhinga, Nyamaguma, Rugwitsankuku ndetse na biriya bice bya Birarumbiri. Aho hose hakontororwa n'intare za Sarambwe, kandi ntibateze no kuharekura, kuko hariya hose Aduyi yarakubitiwe, kandi ntibateze kugira gute kuba bahava. Rero uyu w'igitondo rero Aduyi yagerageje kugaba ibitero muri point zero, aza gukubitwa cyane, arawumiya. Ubu rero amadubu ahagaze neza ku murongo w'urugamba, kandi turwaneho ikomeje n'ubundi gukubita Aduyi. Muri Minembwe nyirizina ihagaze neza, imeze neza, nta kibazo, abaturage bazutse neza, n'ubundi nta kibazo bafite cy'umutekano muri bino bice bya Minembwe. Kandi twavuga ko abaturage bazutse n'ubundi baja mu materaniro, kandi bameze neza. Kugeza ubu ngubu akarere ka Minembwe twavuga ko gatekanye muri rusange, aho bazutse n'undi baja mu materaniro, baja gusenga hirya no hino imihana yose itandukanye yo muri Minembwe basenze, kandi nta gihunga, nubwo mu nkengero zaho hakomeje kuba hategurwa ibitero simusiga muri Minembwe, kandi bumva ko no mu nkengero zaho hari imirwano, ariko abaturage ba Minembwe basenze, kandi nta kibazo. Aho hose hakomeje gucungwa umutekano n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ubu rero akarere kose ka Minembwe gahagaze neza, nta kibazo. Rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu imihanda yose abaturage basubiye mu byabo, nubwo bafite ikibazo
cyo kuba n'undi imvura iri hafi kuba yagwa, bakabura aho bahungira. Ariko kandi icyo tuzi ni uko amadubu n'intare za sarambwe ikomeje gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo, haba Mikenke, haba za Gipupu. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari utundi duce duherereye muri Gipupu twamaze kwigarurirwa n'intare za sarambwe n'amadubu, twabashije kumenya muri iki gitondo. Ni ukuvuga ngo agace kamwe ka Gipupu kamaze kwigarurirwa n'intare za sarambwe gaherereye muri aba bice. Amadubu byo bavuga ko mu mirwano yahabereye, bivuga ko yamaze kugafata. Ubu ngubu kakaba kari mu maboko n'ubundi y'intare za sarambwe n'amadubu. Rero ni uko byifashe muri biriya bice bya Minembwe, haba Point Zero, haba Mikenke, haba Gipupu, hose haratekanye hameze neza. Amadubu akomeje kurinda umutekano w'abaturage. Za Kabanje Rugezi murabizi ko habaye imirwano ushize, ariko abaduyi aza gukubitwa cyane arahunga. Ni amakuru twabashije kumenya muri ya bice. Aduyi yarakubiswe cyane arahunga. Za Kabanju, za Rugezi, za Gitumba, hose aduyi yakomeje gukubitwa cyane yerekeza mu mashyamba. Rero aha hose amadubu ahagaze neza ku murongo w'urugamba. Rero ayo ni amakuru twari twabateguriye, ariko kandi ni mu ncamake twari tubafitiye breaking news, aho aduyi n'ubundi akomeje gukubitwa muri bice bya Kabanju, za Rugezi, aho yagerageje kugaba ibitero ku birindiro, cyangwa yagerageje gutera ku birindiro bya Twirwaneho bihereye hariya, baza gukubitwa bakwira imishwari. Ubu rero aho hose bivuga ko amadubu ahagaze neza ku murongo w'urugamba. Muri bice bya Mutambara aduyi ni mwinshi, FDL ni nyinshi, ingabo z'Uburundi ni nyinshi, FARDC ni nyinshi, ndetse muri bice twababwiye za Rugezi aho hose ni nyinshi. Gahunda ni ukuba bakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, baterera icyarimwe, bagatera icyarimwe kugira ngo babuze umutekano amadubu, babure aho bafata, babure n'aho batera. Ariko kandi amakuru dufite ni uko bahagaze neza hose, harinzwe, abaturage barinzwe neza mu mutekano wose. Rero ni uko byifashe muri iriya bice. Plaine de Ruzizi naho hakomeje gutegurwa ibitero bikomeye biri muri iriya bice bya Plaine de Ruzizi. Abarundi ni benshi cyane bavuye i Bujumbura, bafite gahunda yo gutera Gatogota ndetse na Kamanyura. Ni ingabo ni nyinshi, bagiye basuka ingabo nyinshi mu bice bitandukanye muri za santere zitandukanye. Gahunda yabo ni ukugaba ibitero kuri M23 Twirwaneho kugira ngo bafate biriya bice n'ubundi Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye, n'iriya misozi yunamiye Uvira ndetse na Bukavu. Rero niyo gahunda bafite. Muri gahunda yabo bafite ni ugutera Plaine de Ruzizi bakayifata, bakinjira baciye za Fizi, bakongera nabo bagatera, bakazamuka Point Zero kwa Mulima, hose bakafata, za Mikenke hose bakayigarurira, bakinjira muri Minembwe. Niyo gahunda bafite. Murabizi ko abacancu ari benshi muri iriya bice. Gahunda yabo ni ukongera kugerageza, bafite za drone z'ubwoko bwose, bari mu kubigerageza, za Kamikaze, CH4, za KT6 n'izindi bakuye za Ukraine. Murabizi ko Ukraine izo drone zimwe Ukraine ikoresha mu ntambara iho bahuza n'Uburusiya. Izo zose ni gahunda yo kugira ngo bongere bafate kara gace ka Minembwe, ariko kandi ntibizaborohera, ntibizabakundira n'umunsi n'umwe, kandi bazakwitwa bimwe bikomeye cyane. Uvira naho umutekano ntumeze neza, aho bakomeje kugenda basanga za mayiti cyangwa imirambo y'abaturage, bagenda basanga bapfuye muri biriya bice bya Uvira. Bikaba bivuga ko ari abazendo bagenda babica umwe umwe muri biriya bice bya Uvira. Kandi umutekano ntumeze neza, abaturage bakomeje gutaka cyane, bavuga ko bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, abandi bakanyagwa, abandi bakishyurwa mu mazu. Aho hose bashaka gutabarwa kwa M23 ndetse n'amadubu. Rero Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru muri AFC M23, yamaganye ubwicanyi n'ibikorwa by'urugomo bivugwa ko bikorerwa abanyamurenge Iminembwe. Kanyuka yavuze ko abanyamurenge ari abanyekongo kimwe n'abandi cyangwa n'andi moko agize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo abaruba, abakongo n'abandi bose batandukanye, mu rwego rwo gushimangira ubutumwa bw'amahoro n'ubwiyunge
itariki 22 z'ukwezi kwa munani n'ubundi hatewe ibiti by'amahoro mu gace ka Keshero ya mbere muri komine ya Goma. Aya magambo yafashwe n'undi n'abanyamakuru bavuga ko uyu mugabo yamaganye ibi byose ibikorwa bikomeje kwibasira abaturage b'Abanyamulenge ko bitagagombye bikwiriye, kandi ibyo byose bakaba babyamaganira kure. Rero reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mutarakora subscribe kuri Scott TV Show turabasaba mwene mubikore kugira ngo n'ubundi muzaze mubona ibiganiro byacu ku gihe. Turakunda turazirikana, yari incamake y'amakuru twabateguriye yo muri iki gicamunsi cyangwa mu mugoroba. Amakuru yacu turaza kuyagezaho utaha, rero mugire ibihe byiza, murakoze cyane.